omukoro gwatandika n'abazane bari kukumba urugendo kuruga akashozi rushoroza okorabo mu town kuzo mu kishayi Kabale obwe bebembirwe bandi y'ishomero rya rushoroza hamwe na police bwanyuma nuko ndijo mikoro kukurataho Kamishana Reverend Canon Duncan Mugumya owajwekera Minister Peter Ogwang niwe yiguraho Emizaano eji obwo arukuragira abakuru b'amashomero obutagaruka kuzibera beji kuzana. I want to declare that from the first game I have opened all the games in this tournament in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Bwanyuma hazano Emizaano kandi umupira gwabojwa bari hansi y'emyaka 16 Budo SS yasinga Arnold Islamic Bushenyi na gore mwari zuro kandi umubiki boni konsiri yagutura karongo na gore mushanjwa argemwe rero kawempe yasinga Luwelo Giants 12-0. Subirane obwangu tugenda kola ki tugenda kweyongera tugenda kujjako ndakogera ne baplayers bange kulewamu tusikimu so wangulwa pile ejidage gisigadde mu kibinja so far group tujebembire tinobonero mukaga na nagoro difference ya munana group yi tu teams mukaga kandi generally teka nguza kujitopinga group page tuzo mu semifinals this time tuitage chikopo habaho Emizaano ndijo omu netball, volleyball, handball na basketball yabashatu kandi Emizaano ejiona neyorekwa ha TV West gasha kwa Alozi yasubya mukama umuri Kabale.